Sergomba ibiki zaroti ibiki n'ibiki mwana wa muyomba yamara kurenga ugasanga akoresha imirimo nk'iy'uburetwa bw'okura na bino bipapa hano uzo amuvanga we ukoropa ino nzu amashamba atanu uzokura ibipapa byose n'izo bidogo za toilette zibiri reba kino gikoni ukuntu kingana aho nahere yarahiye bazaba kwaza abantu ajemare amasaha naminike adamu benshi bazobuza abantu ijuru muzima mwacunze nimba ari igihe satuboze uyu mutsima namuye uyu mutsima wowe ujya ariko mukamu uzomenya kwikora imana ibihaye kubona murakungura mwongeza n'iriya fiye wewe ijuru muzobyumva nk'amakuru gore ku mutima mubi gusa urabona ijuru gake mukuru guma muno nyina zoba ari igipfa tugende basi tugwe ku musozi tujya basi tujya ikiba sicyo dusanzwe tujyana tugomba kwitangira amazi urerutse ibiryo by'ejo saa kenda ngo nje kuvoma genda utore uza utaje kandi kubera umutima gutaha ariko jereka ndinde kwa mudogo nabwiye pamudogo hasi se wagutaye ino uranse wakwifurije urupfu nje ndagiye basi jewe ndapfuma ndara kubagenza ariko jewe inzu zo gupangana nje kwa mudogo sinoruha sinari ejo urutorero ko nduva ko paso nyamuna tumurinde bazobona ijuru ndabizi abagore mu azakoresha ngo yaburitse abagore mu iziro biragoye ngiye kwigendera gusenga ku mahombi none rero ibyumyu ibijage ibintu byose by'ibihore ukundaga muri urukone rwe rungana n'isi yazatera umujinya umugore reba nk'ibiraga abana baba baririyeho iyo korope vuba vuba ahubwo atazoza ifite n'inzara nk'ibirago yazatera ukunda zamerana arazana no kutura ejo bundi nameshe imirembe y'abana dada ngoje kwa muyomba ukwihanga sinshobora kwambura kuko ndamutse nguyemo raza ngo akankora ubundi bamuyomba bazabagira bo bamuyomba yadoreza amasaha nyuma nazindutse memesa toilette ibintu byose ndakoropa ndahanagura umesa toilette nako ndahanagura uzugira konti yaduhana mu cyaro bakike mamara ngo arankunda abo bondaye sindi ni mutazamukora cyane tazamenya ko ndi n'umwisho unashe ngo kwa muyomba nango akora ngo muri wondije yagiyazi uracyafite ubutesuro umuntu azanshekere yo muyomba ari hano Sergomba ibiki zaroti ibiki n'ibiki mwana wa muyomba yamara kurenga ugasanga akoresha imirimo nk'iy'uburetwa bw'okura na bino bipapa hano uzo amuvanga we ukoropa ino nzu amashamba atanu uzokura ibipapa byose n'izo bidogo za toilette zibiri reba kino gikoni ukuntu kingana aho nahere yarahiye bazaba kwaza abantu ajemare amasaha naminike adamu benshi bazobuza abantu ijuru agakoko nikarateka sinzi dokango nagakamo nikabyara kanje no kumenya ko tunakubabura barakurumvira kumuriro uzikoje mu ndaherutse gusohora baro yose y'ibihuzu n'ukuri bimwe abana banyaye mu ndabimese mpuzora aho kuvuga buke nazara haje mwana baba korpa bazakora none yakoropa gute mama aya nazo abantu kakurana n'imifuko yosirana n'ibishenge izo mbabara zose uzege nari nkibakikura hariko none ko mwaza musakuza ko naza n'amandi rero bamudo ariko kuruka imana rero ako niririmbe saa 10 ziraba ariko kwimana tutari ako niririmbe ese ferana nkamutaka none se uriya uramutse mu uramutima wenda kumenya
twacunze nimba ari igihe cyo Satsuboze. Uyu mutsima na mugi. uyu mutsima wowe ujya ariko mukamu uzomenya kwikora Imana ibaye kubona Murakumva mwongaza niriya fi. wewe ijuru muzobyumva nk'amakuru Zina makuru. aho tuzoreye Warugega kumena kiyo ntabahana. none hano umutsima ujya abantu bangahe Utai nazo no amatsima utaye. Andari Wari kumbona none. ndabura haza kurya Satso n'umugoroba tukuru. rero ni vitamine Ari mifuko sikure hariya. Muzamugira inzu neza nk'abahungu bakuru. gusa nimugoroba sinda around Turara hano. sema mdo Mushaka urare mu kinogo. turaje mu kesha Hano hahanagura hameze nabi. ndakibazo kwanza Filipo mpaka mbona ngere Kamutangaranye. yagiye Ngo mucungaje ngo yatumutse. yagiye gutembera Ngo yafashe. yatashe Sempaye mzemera ndabyemera nijoro. yatashe Filipo umuntu amare gukora Filipo nabwiye ngo aje kuvoma. Na Nyabaraza. Ngira gutya mbona kiraje. N'urukumenga n'isanduka ry'abarozi. Niki? akona bamdo nawe tuvugana cyane Iyamba. Kiyo dakana tutara gumye kwa nyoko. mukamuyoza ugabanya ibintu n'ukuri byo kudutuka ega turaba muhumuje tungana byayikaye Oya kiza kintangaza. Nuko nababwira mukora iki ngiki mukabyimba. Ukagira kukabanyo. kuzimba Mama kanani tugakora. gatwa twazinze nk'iyi nzu ukuba ubwira kabiri Nyabaraza amazi yazanye ari. Nyabaraza. naherutse yagiye kuvoma aranatubwira ngo amazi yabuze ngo yakamye ku ntuza None ngo mwinzara muratekeshe. Uyu mutsima tumuwote maracambura. Muyihanagura iryo bombo ryose muri nani. nimara se tuyihanagure tuyishireho umutsima se tuyirireho ndaje Gupanga si byoroshe. Tegeka gucisha. jana ndarangije umurimo Nezo basi faranga cyo basinuka ngeje gura makara basi inze basinukeje ndaje Amasani tatyoga tabasana abana. Uyu mwakondo. ndarangije amasani wogira ngo nayo mu quartier yose Wende wazuye mwako. Ngiro herutse nikagatema nare mu gatondo. wamba ko wanari jewe reba namaze umwana wawe nawe aragaramye nawe yari Cyane. Subira kandi umbwire. Bamure kongorere fanta ne. twe kandi umbwire ngo je ndarangije ngiye gutangigenda ku mahoro Hari utamaze. Bide Bira gusabikwe hari. Biraguma hariya. ndasigara muno mbangora njenye guterura ibase ni ikibazo Wahuye n'ibibazo kiva mwanya. nakubwiye ko ngiye gusarisha uzubone Ibibazo. sinzakubwiye ko ari nje gusuzubone Kaniko. none bose baragira nyira baraza ntawe uri hano uyu nawe aragira none ndasigara no mbangora hano oya ndabona byiza Ari tufata ukorope. Nozi sahani. none nje ndakora njyenyine bebe Reba ingana basabonona uzugira ngo nibo bafite babiri. Uzisabwe sinaguza n'akazi rimwe. niyo kugira ngo sisi gukora Uramaze. namaze Izo bzuya nizi. wowe ukora ikizu kabiri kose bakagura icuya ibishinga zabira nako y'intebe nguraho Nisa murari kuzinza mamuzi y'abana. jewe nakuwe ko nsindaha turarangwa Ejo kabitutanijira muri koro. Uzombona. Amana ngo mukamufyo. perusa ato Yabari mwanyako nyako yamufashe gute? N'umukozi wawe. mama ndakoza afata abantu azose aje areba Uzoya wagira ngo uri muri sona. Ibyo binyama bizohoka. uvuze gukunda kudoha Iyo mbishe. ibi byose abikora kubera ko muyumva adahari Iyo mbishe. urabonye ko mu Umva rero ndagiye. Kurumva. Uri uhabwa utarara hano. Odisana marko sahani. Ugume hano tuvana ifunguzo zatakaye. Kurumva nta mafaranga ufite gufu. rero ndasigara ncuzi nuje nyine hano abandi bose ko barashyira ndarangije akazi kanjye Wiyemera uyite. usigaye cyane acafuye barangije muzamumubonera Tuhanaguze ibyo sabune naguze. Ntayandi mafaranga ufite. kubera ko ari nje muto rero nije muzamuguma kubonera ari nje ucumi Nomara ko isahani. perusi narayicu naje ndagenda Perusi turajanye. mujanye naje ndagisigana none bashake baba Z'abahungu. Ukora izo bintu n'abahungu. naje Aya ndagisigana mamuzu muyazinge. Nzobakorogoshora mu matwi. ndagisigana bashake bakwibe none turebe aho uzoje kunde bikowa none ibyo yambise biruta ibya Yesu yabize cyari igorigota cyangwa gashamba ka Gethsemane
ubwira we ariko sasa ibyo byose ni dada jene nanze kwigira intepfo mishaje hapo sasa kumbe kurani ibintu kumera neza ngo yadufashe nabi wa birenze muyombi yabo kundaza dutetesha kazama yorobeka nakagare sha hapo zisanga zaza na muyomba gusa nje bose somo bimbari nta mwana wanje uzopanga umwana wanje azoja muri foyer nemera zoza ari gusa ariko avuge ari mu maho oya gupanga si ikibazo ariko sasa hari abantu bazojya gupangira umwana ni ibibazo ni kuri kwimana uga gupanga amasana nje narangije imirimo yanje naje na nyota yarinyishe abo sheki ndabona kakavera nakaka kagatanu wewe kwa nyine imbaraga zo guma kurongera amazi urarongera amazi mu ndoto ariye imbaraga usengire gute nicwa n'inyota jewe ni agera mu kuce Filipo ndiyangiye ndisigaje amezi abiri turi mu kwa gatanu jewe nzoja gutanga gutya nikashakoshi izobiri inyuma mu ishuri bazomara kunsigiriza ikirete ciwanje nama nzamuka azotaha ibintu zo gupanga n'ubundi ubera biraturambi ibintu bizogira abantu bamwe nisubira gupanga data nzomubwira nzamushikira muhira banyondora nimba nanje mu kiraro nimva atampaye ifaranga zo muri twasi uzogaruka iyo ko nkuru nziza tunga ndafite abana ariko ibi bintu rero nikuzuza tubibwira n'abandi abantu babaga ubwanwa nimba uzi yuko utopangira umwana wa mugenzi wawe none uwo mwanya wo kuja kumwemerera ngo uje kumutesa ku busa iyo umuhakaniye nanone bikageza ese kubera iki wemera gupangira abantu bo kuzufata nabi bafata nk'abandi iyo uretse abana kandi urabona iyo uhakanye baza bakugaya ariko bashaka kugarukira ariko nta kintu kiri nk'umugayo ibyo bintu ndabona je sizosubira gupanga birarangiye reka mbanze ndarabwira